Kajilang jong ka Meghalaya SSA School Association ka balong mentakasngi ka santrik Urisau ajal pesan ka rai ban pha bisha biang ni review petition ya ka rai ka kashari Supreme Court hor ka hukum jong ka ba ki ban hikai ha lower primary but upper primary school kidai tang ki bala pendep ya ka MTET ni ka Meghalaya Teachers Eligibility Test. Yakan ni karai lasim hakajilang mentakasngi hamran malki ban kerpat ya ka Supreme Court bahkan bisar biang ya karai jongka kabla penmi hakasitarik unailur ajar pesan hakabala hukum bahkan trikam ya baro Nonghikai katkum gujing tip kembak khasan hajar ngot ai Nonghikai LP bat UP school hakani kejela kira banduk kam nakani karai ka Supreme Court Presiden gaseng uba Aristotle Rumai habakran hakajilang hamadan malki mentakasngi ulaong bah haka hukum ke Supreme Court kelabu kendon bagi Nonghikai School LP kihap banyale ya ke paper 1 kidai ban pas ya ke kelas 12 rengkat 100% ke mark saneng bar kidai ban pas ya ke DLED ni ke Diploma in Elementary Education ban yo ya le ya ke MTET katkum ke kendon belabu daka NCTE kat bagi tu Nonghikai ha UP school ki ban pas ya ka graduate bat ka DLED ke ba asnem ban yo ya le ya ka paper 2 ha ka MTET ki babun Nonghikai ha UP school ha ka jela kedang pas tang ya ka kelas 12 bat ka DLED keempat pas ya ka graduate bat kini kadai ke jing bakin yo ban ya le ya ka MTET ban peniyaj da ka jela kumta kaseng Nonghikai ka rai ban Thep biang daga review petition sya ka Supreme Court bahkan bisal biang ya kani ka rajong ka hol kani Jong haman pengidak biang sajisen daga bayar api Nangit skam ba baro ini menjur ba kajinut jingsep ka bangin file ya ka review petition ngin shim na ka contribution ka bangin adem ai house nem Hajar hoar kabangi la bo tengkai hanu mentang yong bala da sarkar company urlom ya kajing dawa kajongi in file ya ke sapo high court namakan ni kamat kabalong mentang kade kabakta ya ka service kijong Nonghikai kani ka ruling jong ka Supreme Court ngin pendon kam da kate ka fon kabala don lupa na benta ban file ya ka review petition menjur kublai shibo Haban sertu ubah hikai hakalowo primary uhaban pas ka paper 1 baka eligibility criteria ban yo ban yale yang MTET paper 1 minimum qualification kidai bandon class 12 but 45% haka class 12 but ka DLED kata kare minimum but haka UP upper primary Nonghikai ubah hikai haka upper primary bakin yo ban yale ya ka paper 2 ki have bandon ka minimum qualification graduation la pandai BA, BSc, BCom and so on and so forth but ka DLED ka ba arsnem ka chikli ka ba mi menta ka nungut ki ba hikai ha ka LP ki ba pas ka paper 1 but ka nungut ki ba hikai ha ka UP ki ba pas ka paper 2 Kumawai ping la seudai man ai ka chini ro yu education minister sarlat men rambui mare shimti hakatoi ka jo kasni ila direct ya ka DRT bat ya ka diesel bahkan ai ya ka list hai kanu kita Nonghikai ka balong qualified ka balade ya ka MTET bat na kini ki atli ki directorate jo ka government but kila ha sya ki district bat ki block ban yo ban ya ka record ka balong updated Banyo ya ka record ka balong updated kanungon kita ki in service ki bala pas kani ka MTET na kani ha ka paper 1 but ha ka paper 2 Pagka jinge ka ba mi ko mo menne ka long ba Kumang yo adjective ba ki babun ki Nonghikai ki ba hikai ha ka upper primary kidang pas tang ya ka class 12 but ka DLED claim pass ya ka graduation kabalong kajing bakil yo ban appear ya kani ka MTET kaban sa conduct da ka state comment namar balay ki claim pendep la bandai ba namar da pipet kum ka NCE notification dated 23rd August 2010 kabalong siya ya kibara siya exam
on page yang notification kepada penmi dan NCE House nem Hajar way. Hakan ni notification kepada penmi House nem Hajar way hang ni long bagi bahikai ke UP kidon kaman pas tang kelas 12 45 padian tak biar. Tenai mental along kampung lut na roll out di bawah KK kita di bawah pas mensua nak kajimi jong ke Supreme Court ruling hakaf 7 September Hajar Arpusan. Jadi na hakamor ini inong rim bangilahong bangin file ya ke review petition.